Parking prostor u Drinskoj ulici kod Osnovnog suda biće od sutra u upotrebi za korisnike i vozače. On je u površini od 1400 kvadrata, ima preko 40 parking mesta. Uradili smo pre svega projekat nivelacije, znači ne očekujemo vodu na njemu, i asfaltiranje. Znači površina je oko 14 stari, 1400 kvadrata i cena je negde oko 1,5 miliona dinara. Sutra, evo danas završavamo ograde i horizontalnu signalizaciju i od sutra ujutru korisnici mogu da ga koriste, odnosno biće u upotrebi. Nakon završenih radova na rekonstrukciji prostora za javno parkiranje automobila kod hotela Dunav uređen je i parking kod Osnovnog suda. Imamo jedan lep uređen prostor, jer stvarno raniji parking je bio u jednom degradiranom položaju i smatram da smo napravili jedan pomak kada je u pitanju parkiranje i bezbednost vozača u saobraćaju i normalno pešaka. Kad su pešaci u pitanju, parking servis je već postavio stubiće u drugom delu ulice 15. oktobar. Mi dalje vodimo kampanju da se trotoari vrate pešacima i da pešaci normalno mogu da koračaju i da se kreću trotoarima, i mislim da to pravi put da grad Požarevac ima sve trotoare omogućene da naši sugrađani mogu da koriste za normalno kretanje. Sledeća faza je u ulici Knez Miloše Venac. Želeli smo i da uradimo isto, da obezbedimo trotoar kod pijace i kod parka u ulici Moše Pijade, ali nismo mogućnosti, obzirom da je toliko uzan trotoar, da ćemo to ostaviti za kasnije, odnosno kada budemo uređivali trotoare, da ćemo dići nivo ivičnjaka, tako da neće ljudi moći da se parkiraju, vozači se parkiraju, na taj način da obezbedimo kretanje pešaka i na tom delu trotoara. Ovim intenzitetom radova na obnovi javnih parkirališta, rekao je gradonačelnik Milosavljević, doći će se i do izgradnje parking garaže, spratne ili podzemne, gde bi se omogućio dodatni broj parking mesta. Mi smo uradili regulacioni plan Braničevskog skvera, odnosno to je lokacija Knez Miloše Venac, Braničevska ulica, Dositejeva, Moše Pijade, i u okviru tog regulacionog plana postoji podez i za objekta Invest Eksporta namenjene za spratnu garažu sa 2 sprata sadržaja koje nije u komercijalne svrhe, više za kancelarije, tako da ukoliko se bude javio potencijalni suinvestitor ili investitor, moći će da se krene sa izgradnjom već sutra. Do sada se niko nije javio. Ukoliko se nekom naredno vreme niko ne bude javio za tu lokaciju, možda ćemo mi ući kao grad Požarevac u investiciju, ali to zahteva normalnu eksproprijaciju, proglašavanje javnog interesa i normalno svu proceduru drugu koja je to potrebno kako bismo poverili parking servisu da izgradi garažu. Jedan od značajnijih programskih opredeljenja i ciljeva Skupštine grada Požarevca bio je i parking prostor koji je od sutra upotrebljiv nakon njegove rekonstrukcije, istakao je predsjednik Miomir Ilić. Za ovu godinu, između ostalih, evo i za nekog možda mali objekata, za ovu sredinu i ulepšavanje našeg grada i povećanju parking prostora kojima grad Požarevac ovako kuburi sa ovim parking prostorom, je jedan od značajnih programskih opredeljenja i ciljeva. Javno preduzeće parking servis ostvaruje apsolutno svoju funkciju koja im je poverena i smatram da za pohvalu i da će i u narednom periodu da nastavi s ovakvim kvalitetnim radom. Ujedno obaveštavam da će naredna sednica Skupštine grada biti sredinom septembra i da su službe i javna preduzeća, znači svi javni servisi, ustanove i svi subjekti planiranja dobili informaciju da pripremaju predloge za rebalans budžeta za 2011. godinu i pripremu budžeta za 2012. godinu. Što se tiče radova na bulevaru, da smo promenili režim saobraćaja u ulici Voje Dulića s desne strane, znači više nema parkiranja vozila, znači u saradnju sa parking servisom smo se dogovorili i direkcijom da se cela ta desna strana ukida za javno parkiranje. Promenjen je znak sad tokom vikenda, izbrisane su sve one horizontalna signalizacija, tu je obeleženo za stajalište za autobus, kao autobusko stajalište u pravcu za Gradište i Kostolac i turistički autobusi. Tako da će to biti jedno privremeno rešenje dok ne budemo rešili pitanje Davorijanke Paunović i tog poteza koje treba da planiramo ako ne završimo ove godine, na sledeće godine, i uređenje ulice Voje Dulića, trotoare, znači nastavak od bulevara. Što se tiče samog završetka bulevara, mi smo imali jedan problem sa javnim preduzećima, lokalnim i republičkim, koji su trebali da na vreme odrade svoj posao. Ja sam skupio sve direktore javnih preduzeća prošle godine u novembru mesecu i rekao sam da mi želimo
želimo da uredimo bulevar i da oni sve što imaju potrebe kad su u pitanju podzemne instalacije izvrše izmene i zamene ili nove instalacije provuku otprilike do maja meseca. Mi smo raspisali tender za uređenje bulevara i kružni tok i jednostavno su tada maltene saznali da treba da urade taj posao i onda smo morali da čekamo da se te sve podzemne instalacije urade. Inače, posao koji smo mi ugovorili sa izvođačem bi sigurno bio urađen u roku, ali iz obzirom da smo čekali da vodo i kanalizacija, da toplifikacija, Elektromorava uradi svoje instalacije, to je produžilo rok. Prema proceni gradonačelnika, radovi na bulevaru trajaće i narednih 10 dana, čime će se okončati celokupna investicija.